ki kam ban penne pensa bat ban kentiu ya gejela. Hakasni ka bahan riau jangka special budget session ka bakhan riau jangka Garo Hills Autonomous District Council la sakhi ya kejiatai ka bakluit baha halor ka hok longtra ya ka khando ka tribal no objection certificate bat ki ain kat kum kariti ka dustur ka sensyar khadar ki MDC ki lapan pau ki jing sngokia halor ka jing pendan kam bakla ya ki tribal NOC ya ka board jing ki nokma ha ka jing die bat jing sam khando bat ka jing penslam ban ai rai halor ka Garo customary law Chief Executive Member Udhormant CH Sangma ula pentikna ya ka yeng ba an pendap ya ka Garo customary law ha ka samai trekam jangka council ka bamenta ha ka wei pat kalyang labu banyata ya kamat ka bayade bat ka jing a ya ki sernot jinglong riulum shaki riu rit pa schedule tribe ki bahab apo ka jing khmi ka council ha ka santarik menta ubanai ya also tas tagas dari rumah unja bisa kisi baru lalu rumah mau di rumah itu bagus daun unja mau bah sekalian unja teman itu enggak nanti akan nanti kita sekalian rumah saja akan saya saya yang punya A B C masih kita mana kopi sekali ya saya sekarang opposition itu tuh Sir, date, notification is date, mamma ko agala madhuba damge. Chamaina nizal na dunna adi maksud pa dunna sir. Acha, kopi ko manaye je, tao abhi agar bacha kita agar khamo, abhi chapayona. Ka Office Chong Commissioner for Persons with Disabilities haringkat bat ka Secretariat Administration Department bat ka Trussell Lab henne ka si ka lapenlong ya ka program penpreng jingtip halor ka Assistive Technology bat Digital Accessibility na ka benta kinong tray sarkar hasilong haba ajing kren hagni ka program unong ay buid ka sarkar jila uba polling do ula banjur halor ka jingdon kam ban wanra ya ka chaka trekam ka bakentup lang ya baro bat ka jing pendon kam ya gijing start technology ban kentiau ya gijing ai jing shikri shakibriu ki baduna ha ka buar ban yo i ula kentu ya kinong tray sarkar ban long ki bakham sabun mensiam hagi kam chongki khnang ban penslor ki briu ki badon jingduna ban ithu ya gijing la ka chongki ban no senyang da gijing snow scam shaka imlang salang Persons with Disabilities Government Meghalaya for her contribution. Disability Meghalaya received workshop, received assistive program and imagery of this huge initiative enabling the state government to leverage ICT in order to create a better ecosystem for the differently able. Linkova, Commissioner for Persons with Disabilities, Region. A lot of familiar faces here. I will not take time to name each one of you, but it is with profuse and immense pleasure that I agreed to be here to share with you a few thoughts on this very important initiative and the sensitization program on assistive technology and digital accessibility for government employees. Kasenjuk kinong sensyar shnong kabri uhenyotrem bad kasenjuk kirang bakur kabri uhenyotrem henne kasni kalalet ban a ya kador khas shaulat gajala UCH Vijaya Shankar ban kentu ya u ban nompat ai jingmenjur ya ka KHASI Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill arajar arpunrio hadu bandala ban kentiu biang ya ka section ka bakhan rio habakren bat kilat pathai khubor uba RL bla ula ong ba ka jingweng ya ka kenduan ka badan don kam ya ka jing mia phliu jingmut bat ki bor penyat shnong kan pentron ya ka benta jungki rai ki hima bat ki elaka
nilai dan nilai dang banyak ya kau ke district nilai donru ke jingelang pajba akan new tarik ba baro arki kunhon nilai mergin lang ba ngi persya ya kan ye kejingwang no ya ke section 16 da kan ka proposed amendment 2026 tinggi kentu yulat kejela ya ke kabla don lupa kadai ban ne bansa marga discouncil kadai kanong pek kanong ri kanong sumar kanong da kanong ker jongi ndau ka siap jongi ya ka longjat kalong ha jongi ha ju por kanong pek ban sumar ya ki culture ya ka custom ka jongi ki riti ki dustur ka jongi ke habai ba kalong pumne ba komitip ba kila ha ya ka bil ban yo ya ka sen jong lat jela ni wan ot wan nam bu mar ya ka ilka at 2024 dai mo hiba ya ka sen jong bat ya ka line cha ko ke menta umno mo on persya ya ka ba ula kubur Kajaintia Coal Owners, Miners, Supply and Workers Association. Kala penlong ya gajinya ki bajai-jai, habar ka opestrekam jang Deputy Commissioner ka East China Hills minta kasngi, wadla kim syamla yo jingbit na kabuat penyat district. Hapo gajinya lam jang President ka JCOM SWA uba Marshal SB Biam, kinong yaki kiladawa ya gajing penbet ka ba mardor, halor gajing ka bayadei bat ka kamti doyang, bat gajing sedang biang ya ka kam. Hadian kejinga keren batu Additional Deputy Commissioner ka Association Kalawengno ya kejinga ki nakadaw kejing jurslab bat hadian kejing ai jingkular na kibuat penyan. Henry kila mahampat bakin beteng biang ya kejinga ki lada omla ban penbet ya kejing dawa chongki. Kila kular ini ba kinchimkia gi issue jemi jang di kamchua nomor ni budi ni issue na do por bangasatan alimta meni di pajbala bun mahagi buwan bali re naman ta kadaw jong slaba bun ni pajba ba syong station sini mo ba kret ba weekly andai ingin happen sange issue menta nomor ba kabor jong slaba ngalian district lokal kular ini makan chimkia ya ga issue ni budi ni issue berimhi ni ko abanti duyong nomor ikut Islam ni ada mulut cha di Department Fair wacha Home Ministry ni ada pak dan ri isu jungi minum bandin bat milakan saya di sini balada tim simkiai gini kam lada tim tip di sarkar lada di board bahalor ma min semi yang ngin seki yang arsin minum chong thaj ni ki be adu banjo Ka Indian Red Cross Society Meghalaya State Branch Henen kasi kala ajing arab dakitiar kitar shekilongyeng ki pala shakta haga jingja pluding badangshan harilbong zigzag road hashilong kini gajing ajing arab shekilanot gakantop ya kitar par ki khiu shat jingshen ki blanket bat ki wei ki jingdon kam bakongsan ya kini kitiar lasam haringkat gajing adon lang jong Deputy Commissioner ka East KHASI Hills u Abilash Baranwal nalwar ki wei ki he sarkar Red Cross kalakularu ban beteng gi gajing ai jinggershan shikilongyeng ki basyakta hadian gajing kemi benia kaban penlong da ke District Disaster Management Authority. Mentapat nganyapha shiki kubur nagathan chatei lamingi. Ulat Kejela Assam u Lakshman Prasad Acharya menta kasi ula pendep ya gejing penrung kerteng lingba ka census 2027 self enumeration portal ha Raj Bhawan da ka babatay bakarukom banle ya kani kalong ka basuk ka basngan bat ka bakloy ulat ula kenturu ikipad ba nong shong shnong ban yashibenta shidhem ha kani gejinglum ya ka khana samari habaro ka wekeri da ka baong bagajing ay gajing tip ki batikna kalong ka bakongsan na kabenta gajing pentrekam ka bapaka yaki scheme ay jing yarap jong ka sarkar ula pentip ru bagi nonglum jing tip ken wan shiki yeng ki sem na kabenta gajing nyaw yaki yeng bat gajing lum jing tip
ya gijing don jing em hagi ying jongki nadu ka khat nyo tarik menta ubnai hadu ka khat san tarik unai lur bat ulaken turu ikipait ba ban pentikna ba enam don ubayat light na gijing lum ya ka khana samari असम के प्रिय नागरिकों से अपील करता हूं, आप भी इस बहुत ही राष्ट्रीय अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लें। यह प्रक्रिया अत्यंत सरल है, सुरक्षित है, सुगम है और कुछ मिनटों में पूर्ण हो जाने वाला है और हमारे जनगणना कर्मी इसमें पूरा नागरिकों का सहयोग भी कर रहे हैं। ये स्वयं अभी तो ये अभियान चलेगा 16 अगस्त तक, उसके बाद 17 अगस्त से 15 सितंबर तक स्वयं ये हमारे जनगणना कर्मी घरों तक जाएंगे और घरों में जाकर के इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। इस जानकारी को पूर्ण रूप से आप दें, इससे अपना ही कल्याण है। और जब ये जाएंगे तो अपना खुद कराएं, पड़ोसियों को कराएं, पूरे परिवार का कराएं, मित्रों को कराएं, कोई वंचित न रह जाए। ये हम सब की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इससे हम सबको बहुत सारी योजनाएं जो चलती हैं इसको सरकार को पूरा करने में मदद मिलेगी। Katanat India Meteorological Department kalapintip bakala bandon kejingther ulaba mentagasni hakiling kebenta chong ka Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal bat Sikkim. Lakmi lantiru bakandon kejingjur slap ha Arunachal Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram bat Tripura. Hakabayadei bat kani katanat kalabatha ikipait ba banlong ki bahusiar namar bun ki benta hakari kila banyo mat yigijing hapslab lani ulaba ubajur kabala apat banlam shagijing lang hakilinti gisingkian kajing tua khandau bat kajing penthot ya kalit kawan. Today, if you look at the highlights of the daily weather briefing, we are anticipating isolated heavy to very heavy rainfall likely over northeast and adjoining East India during next 2 days. And at the same time, isolated heavy rainfall for subsequent 5 days also we are anticipating. And isolated extremely heavy rainfall likely to occur over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim on 4th of August and Assam, Meghalaya on 4th and 5th of August of this month. Under this synoptic and above mentioned conditions, we are giving 7-day warnings. That is on 4th of August, we are anticipating heavy rainfalls over these regions, particularly over northeast India, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. We are anticipating extremely heavy rainfall, and Assam, Meghalaya also we are anticipating extremely heavy rainfall. Mentapat nginyapai shakikubor nakari. Ya kejialang Parliamentary Party's weekly strategy kabalatip kum ka Mangal Milan chonga National Democratic Alliance la penlong ha Parliamentary Library Building mentakasni. U Menteri rang badu kari Narendra Modi, U Menteri ketanat gi Kampo Yeng U Amit Shah, U Menteri ketanat Yadari U Rajnath Singh, lembat kiwei ki Menteri rang ba kiladon ringkat ha kani kejialang. Kani kejinga merjing mud kapai kmat halor bandon kejinga trailang hapdeng ki menteri ke sarkar NDA ki kam ki jam bayadei bat ke yeng dor bar thau ain kari kijing long kong san jung kejing thau ain bat kejinga shimbenta jung ki MP ha kejinga tainia ha kapur bapenlong ya ka dor bar ha parliament ya kejinga lang Mangal Milan kabala penlong ha ka atpupra tarik unaitung lasakhi ya kejing shimbenta jung ki MP ka NCPI ka Goli Ghosh ka Shatabdi Roy bat ka Sayoni Ghosh hadian kejing penyaso jongki Shakaseng BJP. Ka Menteri Ketanat Platingka ka Nirmala Sitaraman mentakasi kala pentip baka sarkar kala shim ya shibuntili kilat kilinti ban kentiaw ya ka kamay kecik jongki nongrep bat ban penyar ya ka rukam rep ka bane. Haba ajing kren haraja sabha
kabala penpau ya gijing kershan lingba ka minimum support price gijing penyar ya gijing rap dai shana bat kisembai penmi umpnyang ka direct benefit transfer ka bahan riau hajar tingka lingba ka PM Kisan bat gijing penyar shu ya ki Kisan credit card syakatanat animal husbandry bat fisheries. Kalau benrap begini kisin jam kum ki solar pump ka startup support ka production linked incentive scheme bat kijing baha barat baha bat kijing baha barat ba sya kisin juk shnong hasor bat ki panchayat ki kentiu ya ka yok ka kot hagi jakan nong kendong bat kijing penyar ya ka yok ka kot ka bane. To the income of the farmers, the direct transfer of 6,000 rupees to the accounts of the farmers so that they can take care of any input cost additions or any emergency in the household has also given them additional income. Moreover, the Kisan credit card is now extended even for animal husbandry and for fisheries. So people who are growing fish in backyard ponds or keeping cattle are also given assistance through the KHASI, and a concessional loan is provided to them. Even more, not just animal husbandry and fisheries, keeping goats or keeping piggery also is given, and that has made a lot of difference for the Northeast in particular. And these kind of steps have ensured that farmers are able to get better value for their produce. More importantly, sir, farmers are using solar pumps through which they've saved on electricity cost, and as it is, because of solar pumps, they are able to produce much more than what they require. So they upload it to the grid and they are getting paid for each of the megawatt that they are producing. So farmers are becoming Urja Data for the country also. So there are very, many such steps through which farmers are able to benefit by the Vikasit Bharat initiatives that we are taking. The PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is spread over 100 districts in the country. Menteri Ketenat Kambari jangka Uzbekistan Bhakhtia Saidov ulawan yuk chat Southi India ban penkre na kabenta gejing let yuk chat jung menteri rang badu kari Narendra Modi sha Uzbekistan. Ha gejing wan jung Saidov ulaya wer ya ke Presiden Murmu bat penlong jia kren rengkat bat menteri Ketenat Kambari S Jaishankar. Ban kmi bnia halor gejing dialog habdeng ke India bat ke Uzbekistan. Kani gajinga lang ka paikmat halor gajinga trailang ha ka boarding ki jingtei ka khayi pateng ka kamyadari ka pude puthi ka kolshor bat gajing penyaso lem bat kimat bayadei ha ka thain bat ha ka perthai Uzaidov ushim ya ke India kum kari ban ya trailang ha ka kam khayi pateng ha South Asia ha ka ju ka port ulai kenduru ya ulampang ka lok sabha Om Birla ban ya kren halor ban penyar gajinga dei ha ki kam parliament gajing beitingka gajinga te lok hapreng ki pait ba bat kayo ka kon. We agreed to hold these meetings and conversation in order to prepare the upcoming visit of Honorable Prime Minister to Uzbekistan, and I would say it is the practical continuation of our dialogue, what we always have, and when always use any opportunity, of international platform, international, the events. Excellency, members of both delegations, our bilateral relations over the years have expanded, and today they really span a very diverse range of domains, from construction and digital to energy, health, education. We want to take it into mining, and we have a trade today of close to $1 billion. We definitely think that that number should go up. I also want to share with you that we have set up a parliamentary friendship group for India-Uzbekistan contacts. And we hope that this regular contacts between our representatives will be useful. Kayeng dor bar Lok Sabha kalapas ya ka appropriation number 3 bill arajar alpunrio ka baaibor ban pendon kam palat sanpausaw hajar klotingka na ka consolidated fund ka India ban siu ya ka bailot baisab na ka benta usnam kenjing ken arajar arpulai kamtam na ka benta ban siu pendep ya ka ram
Menteri Ketenat Pelatingka kan Nirmala Sitharaman kalawan ra ya ke Taxation and Other Laws Amendment Bill arajar apun rio kabatmu ban pensuk ikin don lum khajana kenang ban kring ya kijing bay tingka kiri ke perthai. Lakmi lenti begini gijing penkala kin kentio ya ki data center but AI infrastructure ke India da ka ba pensuk ya ki company ki banabari ban yo igijing menjur ki badon kam. Kayeng kalararu ya bunteli ki kaipot jangka Parliamentary Committee haswa ban penkut ya kedorbar menta kesni. Sir, I rise to move that the bill to provide for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amount spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March 2023 in excess of the amounts granted for those services and for that year be taken into consideration. I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007 and the Income Tax Act 2025 and to amend the Finance Act of 2026. Mentapat ngenyapai shiki kubor yalekai. Ka nungnya cycle na India ka ba khat khandai snem karta ka Harshita Jakhar kalathau history ha ka ba kalalong ke kenthei ka baningkong e ban yashimbanta ha ka Tour de France fem ka Harshita ka badai na Rajasthan kalalam khmat ya ke kenhuan ka badan prangot kinongnya cycle ki badai na kari Afghanistan Algeria Chile Ethiopia Namibia bat Uganda ha ka jingstang ya ka stage 2 ka balalong Halozen Switzerland ya kan ya kan huon legit da ka Union Cyclists International ya kabalanya ringkat bat ka WCC road team ka Harshita kabalala ban lebha ha ka thop junior bat senior cycling competition ha India ka angnut ban poi sha ka thop top 10 jangka 2026 Asian Games bat ban yo khor takma ha ka 2030 Games. Temen tapat nyinyapa ya gijing long jingman kasin beneng hakeleng ki benta jong gejela. Hatura kajing shet jingkriat kasin beneng kabakiu kalong laipo degree Celsius bat kabahir kalong arpo a degree Celsius. Kajing sngam kahau-hau kalong prapulai na kashispa. Kajing hap slap kalong lai point saw millimeter. Habapai pat shanong ba shilong. Kajing shet jingkriat kasin beneng kabakiu kalong arpo saw degree Celsius bat kabahir kalong khatsan degree Celsius. Kajing sngam kahau-hau kalong prapusan na kashispa. Kajing hap slap kalong arpo saw point saw millimeter. Kat ba hajuwai, kajing shet jingkriat kasun beneng kabakiu kalong arpo saw degree Celsius bat kabahir kalong khatnriu degree Celsius. Kajing sngam kahau-hau kalong prapupra na kashispa. Kajing hap slap kalong r millimeter. Kajing batai kajing long kasun beneng hatura shilong bat juwai. Kala bandon kajing ther ulap ba bat kajing tiat uperthat ha ki babuan kijaka. Shwaban poisha ka bakut chong katup kubor ngin yapet biang sa shisian yakimat bakongsan. Yakendu Menteri Rangba gejela ukonrat ke sangma ya Menteri Ketenat Environment ke Sarkar Pedeng banyak keren halor karoi kapar ke bane agejela. Saki ya gajinya tai ke baklut ha kedua bar mang tingka ke bakerbang ke GHADC halor ke hok long tera ya ke kendau ki an jong keriti ke dustur bat ke tribal NOC. Penlong ke Parliamentary Party jong ke NDA ya gajinya lang Mongol Milan ban rai khadu ya ke rukam penya ya kedua bar diur. Bat penpau ke Menteri Ketenat Pelatingka ke Nirmala Sitharaman ya kilat ajing Arab ikinong red ong baka Sarkar ke Paikmat dan kentiu ya kayok ke kot hagi jaka nong kendong. Ti paralog ke tungila poisha ke bakut chong ke tup kubo jingi menta ke janmit hadu bangin daya syambiang bat pila syait kublai pi baro.